Kinong elam snong nakathan Syakoi Kuna Haripoi District kibedan hakalama juga Joint Action Committee kirang ba snong umdap area harengkat ke Jingsen ran lang ki lokmi bat ki samla ki lej bani kendu yuba em perbot EEPWD Road Nongpo Division nagamta bani keren halor ke Jingsen palat ke surok na paham maulen arpomer sya Syakoi Kuna bat kebelawan ra jing hakalej kawan ki pajba ki besyong basa hakate kathan ya ketika kam ban lej kendu UEE ka PWD lailam duba Lawrence Nongrum Sharman ke GSC ke rang ba snong umdap area hakaba kan nongrim ke baki lej bani kendu UEE ka day hadin bu kontraktor belatip kumuba Sunshine Saukmi uklem trei pendep ya ke surok PMGSY kabala penmang bansna na paham maulen arpomer sya Sakoi Kuna kabala penbitar igi pajba na ketika than ka day hadin bu kontraktor belayo ban pensna ya ketika surok ula syulet man klong tang ya kerong jong ketika surok Henry Hadin bula dep ban klong uklem snasyu bat ubala syu I sa kongreng hakaba kalawan ra jing hakalet kawan kipai ba namar Hadin bala klong ya kerong lami satang ki mau sudah hapo ketika surok. Kaliang jong ka Joint Action Committee jong kathain umdap area rengkat kajing sendan lang ki rangba ki seng longkemi bat ki seng samla jong kadong bat kathain hadin bangi layo ya sibun kajing ujor kajing ut kajing nam na ki pajba jong kadong bat kathain hakabai dei bat karukom pentrei bat kajing penslem ya kajing pentrei ya ka project PMJSY kaba na paham maulen syadu sya umdap kabadon ya ujung jerong ubah 1.4 kilometer lasdang ya kene kajing trei hau Desember arajar arpulai bat ha kajing sedang jong kene kajing trei u kontraktor ulaweng lut ya baro ka black topping ke barim baro silenter jong usan poin kar kilometer jong ke peyulunti hadin ba ulaweng ula sange e kajing pentrei menta malu mala lakumba syupo benai menta kasngi kum ka Joint Action Committee rengkat kajing sanranlang jukine ngilayo benya kendu ya u executive engineer jong ka PWD Roads Nongpo Division na ka benta banbu da kajing tho hakakti jong u executive engineer bat kajing dewa ka bahakmat jong ka Joint Action Committee kalong bangin I4 ya u kontraktor hapo sitayaw ban sedang ban pentreno ya katay ka project bat uhap ban pendep ya katay ka project haswa umas arhajar arpusan bat ngilapanru na ka office ya ka DPR ka detail project report bakum kinong penyak snong bangiru ngila ban pej ban kemi ban buddin ya katay ka kam ngis ngokumen hadin bangila yo banya kendu bat u executive engineer manakaliang jong u ulai ka assurance ba unsim khia ya kane ka kam bat ban direct ya kontraktor ba un sedang no ya kane ka kam kadu ya wai nakaliang ka Joint Action Committee ngila sim ya ka resolution balada une kontraktor unfail ban comply ya kite ki demands ki jongi nakaliang ka Joint Action Committee kan sim da ki senjam ki bateng persya yakum kine ki kontraktor miru rengkat baka Joint Action Committee ngiwan hangni om banyak dokti yano om bangia dan kata kajing bisni ya kino ki kontraktor ki baterai hakatai andre ngiwan da kamen sim ke bakia ya kajing jenjar
kajing mat ngi kum kitrai snong ha kayat ha kapang ha custom kajing jenjar kelenti te habangi pek ya kene kajing tre jong kontraktor ha kine ki snong kidong ki jongi la long thik kumba utrai dusman mensua ha par bangim pat yo ka surok kadang biang malu malah ndrinda mentapat nda ilamut bantrei la kho snap lut barok khat kane kade kajing jenjar ka basha bapalat lada intrei no in kho snap khandiat satrei da kho snap khandiat satrei ka biang ndre menta la long kumbat trei jusungan ndala kho snap lut barok khat adin nang ta pada suit jendat kumtu kata kade kajing snew sa bapalat khambun sen kibriu ki basyang basa stu kidai kinong rep ki marrep ki maryang jungi kidai ki ba ni hap penmi iki sayo sahat kador ka bangidi kade kador ka batat ni hap siu ka bai kali pak de hakador ka barem teng ki driver banang banlek passenger dangilek merwai arngot kinum tre namar balai balak sniu palat usurok ki ang bangin hap siu ka bai kali na umdap ha ar pemer ni hap ban siu ka bai kali sanspa tengka na kabanta jungi kan thai ni hap balek bala arsi banyo ya ka jindon kam jungi wat tang banlek banlek le ya ka KCC lane kini ki baret ki baria ki bade ki kam private ki jongki ru ki hap ban pelut haduk san spa andre spa ta kam dei ka basuk na kabanta jungi kinong susnang ka jingjar te ngi kerpat na kaliang jongi kinong susnang ya i chief engineer nang ne sakmat lada ini kontraktor imla bantrei mo ngkerpat i ba in island no sakiwei pada ki kontraktor kiba kibala bantrei ban pendep hak na kabanta utai surak omdei kajing sim kabu na kabanta jengi iwei pa iwei hende na kabanta kabha kamiat jong kinong sungsnong kapang custom ngi khamsuk kalek kawan ha kamiat kayong dan na kaliang jengi ngkerpat nang ne sakmat balada ikan traktor inam trainer ha kamenta hi u tayau da kamut ngi kerpat i chief engineer jangi badan buram ba in aino ya kaneka kam sakiwei pade ki bala ban pendep hok ya kaneka kam kat kum kajing don kam jangi dan kaliang jonga